Bu жерде Biz televizyonda çıkır bakanda sen muhtar jatatelen Yıldız Mayor menen koşa. Agay. Uyuңөрдө спокойно жатасың. Agay, mınanda Yerде kança adamlar. söz söylөгөндө этятап сүйлөйлү. Ne kılarsın? Yok, Soktura ukta, şey ukta. var. Ura, yemin televizyonu bulduğunu siler cüre, ukta cüre dilener. Eğer men bolboydu konumda degen. Буга телевизионда баары келип кеткен, көрүп кеткен. Men televizyondan görgönmün men onu. Көргөз телевизордон көрүп кетип. Yani bu başka televizyonu. 2 күн болду чечилди вопрос. Эми кудай кааласа алынат. Биз деле бул баары карап турабыз. Ha, televizyondan berbesem Nurбек. Nimet degende bu taş tura öğretele. Bir zaman buraya enteresan bir. Ben gördüm onu. Ağa başka televizyonlarda gelip tartıp meselenin bu partın garip Çeçilir. Buyursa hocam da mesele Kaç günde çeçilirsin? Kaç ayda çeçilersin? Cümlelerine yekay var. Yekayda bir ayın içinde çeçesin de bir ayın içinde çeçesin de. Эми бул аке мынандай да бул эртең башталат. Бул жерде Biz televizyonda çıkır bakanda sen muhtar jatatelen Yıldız Mayor menen koşa. Agay. Uyuңөрдө спокойно жатасың. Agay, mынандай Yerде kança adamlar. söz söylөгөндө этятап сүйлөйлү. Ne kılarsın? Жок, Soktura şey var. уктап жатасың дебең агай, антип. Уктаган жерибиз жок, кызмат болгончо иш болуп атпайбы бул жерде? Эми мынандай керек жактан сөздөр уктап жатасың үйлөн менен деп. Hazır, mına. Siz айтпасаңыз да чечиле турган нерсе, siz айтпасаңыз да бүтө турган нерсе болуп атпайбы? Sen bir de duran ne? Бүтөт мына Biz çıkarından giyin anam girişi otasın. Taştın kölemin O karasa. kendi Siz чыгарган нерселер болгон, айтып атам. Бул жерде министр келген, мэрлердин экөөтөн келип кеткен, бул под контролун, алдыркы мэрдин контролунда турат, министрдин контролунда турат. Түшүндүктү го? O kıyımdaşın gerek sen. Taştın kölemin karasa. Aymaktın, kenestin, töragası. Anam ne kılat Özünün özünde var? aymağındaki adamlardan din soluğun, kopsuzluğun, korkaşın gerek. Анан не кылат атпайбы, эмне кылып атабыз биз? İşte aytasın. Иштеп атабыз, иштеген ушунчалык болуп атабы. Aytasın. Siz иштегенди көрүң, анан айтың. Kayar dedim, ne kılıydın bunu aymak'a gelgenden beri? Башка отчет бербейм онучу. Отчет бере турган жакты бере турган. Ben de o şehrin yaşıyorsusun. Siz bizge жашоочу болуп эсептелбейсиз агай. Ben ana yerde bileyim ana. Ben yerde yaşayayım ben. Бул киши биздин жашоочубузбу? Balasını vermiş. А ошо баласы жашоочу. Yok balası hazır. Allah süresi, balam rasiyada bırak. Menin üyüm, menin namına koy. Acıvay, caz verdiğim tak. Бул көйгөй чечилет, Taş direk alıp koyana Belki siz namınızda olsa bana bir bar uçakta turup koysanız. Men namında bakar. Yok yüz namınızda olsa diyeyim uçakta turup koyun. Ben misal uçakını kinigen var. Her bir gelgen jaranga bir uçak koyup atam da. Bu uçağı yine bitir. Akırı ki makineye gelip çekildi. Hoca buyursa akşadan çekildi. Bizim televizyona barganga çeyin çeçil diyor Nurbe. Bu şuna açsa. Ben televizyondan Mehmet geliyor. Geçen ben bugün uçtum. Bir cuma muru beni. Sizler barıp sıradan arabacılar. Bunlardan Baymır Суу негизинде бул бир эле 218 эмес. Ошо жапалак өрөөнү боюнча суу көйгөй билесиз. Мен өзүм ушул жерде төрөлө өскөн балам, мен ал бирлешкендердин өдөрүндө ошо жапалак өрөөнүндө жашайм. Мен өзүмүн үйүмдө да суу жок. Бул суу чоң акча менен чыга турган суу болуп атат. Азыр бул суу мурдак мэрибиз мына ал жерге атай катлаган казылып, жапалакка места бөлүнгөн. Мамлекеттен 100 миллион акча бөлүш керек. Ошо мамлекеттен 100 миллион акча бөлсө, мэриянын 60 миллион акчасы бар. Уже 19-жылы кудай калса бул түтүктөрдүн проекттер бүт неметип коюлуп, проект полный жазылып бүткөн. Кудай насип кылса, кудай каласа 219-жылы суу келет, чоң суу келет. Ошондо жапалак өрөөнүн бүт баарына суу камсыз болот. Адан тышкары биз мына ал жерде жолдун наркетин жапалак алып өтүп кеткен суу бар. Ошодо мына ал жергече тартылып келген. Кече биз бул жөнүндө да сүйлөшкөнбүз. Ошол жапалак өкмөт менен чогуу көзгө сүйлөшүп мына жерде баягы сооп деген өзүнүн ишканасы суу сабасы бар. Ошондон келип азыр